Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngifuna ukunikhumbuza nje ukuthi ngasho ekuqaleni ukuthi nina niyaboniswa, nina ningabaprofethi. Niyakhumbula lelanga uMaKay noBaba Mseleku befikile. Benze lento ababeyenza nami ngisazi ukuthi ayibizwa ngani le yakudina kwakuthiwa abantu abafike no-partner bafika koLondi no-Eni bonke nje bafika ke no-partner babo bangosuku kwase kuba uLondi ethi hey phela ayiqondi kahle kahle ukuthi le dini imayina nani ngoba phela bona banabo partner babo futhi ba right asazi ukuthi manje sekukhulunywa ngesithembu. Kanti isithembu sikhona singaphansi kokhaphethe isithembu sididide. Esiphela manje sekuyatrendela ku social media ukuthi ayibo ave yiblesser and uthanda nje yabo i-type eyodwa uthanda yabo le vibe yobuslay queen ngoba phela umngani ubani konje ugeli lade shado intombazane naye nje ubedumile kakhulu loyaya wevideo ni artist yale kude komakhelwane useshadile ke kodwa yena umngani wakhe ke kuthiwa yena wasala. Hayi ningazi uzobabaza la nithi hey usuyahleba ke manje nani niyahleba ngithi ngiyanichazela manje ke angithi uyabona ukuthi abantu abasajabulile nje sebe uneasy etafuleni futhi bayabona ukuthi hayibo phela lo Mseleku lo ngoba ubusy vele yena what if unama files kanti ke ngapha na ko Twitter khona ababhizi khona abantu abaxabene nenjabulo ku Twitter bavele nje befune yonke into ukuthi hey ubani uhusband wakho njani uhusband wakho ubonakalile ngenaphi ubedlaphi nentobazane enjani kwashe kwacima sizwile ukuthi ngapha uhusband uhusband phela ngoba ilobola ngithi likhona umembeso uza after ilobola so sizwile ukuthi uhusband ngathi ukhona into engaqondakali ngaye engathi nje uyile nhlobo leyo hayi yazi aphula leli lasewulizi yake sithi checkers yabo nje umuntu nje ophithizelayo kahle kahle kodwa nayi into khonto eyashiwo uN nje sengiyasho nami sengibeka nje u2 wami kubantu besifazane lento leyo ukuthi wathini uN wathi ngiyazi ukuthi ngi-enough for my husband wonke umuntu enough iqiniso lelo kodwa manje uma omunye upartner wakho eziphethe kabi akusile iphutha lakho huye oziphethe kabi huye olekha idiscipline empilweni ngoba vele uyabona nje umuntu ongathini singachaza kanjani lento le ibe sobala mina ngeke ngibone ngathi abanye baba njani baba guilty or babe nokuyisola kube ngathi umuntu nje mayethanda ukuganga uthanda ukuganga huye ogangayo wena wenzanga lutho uzami lokho akho wayiqoqa waba sesimeni salokho ofanele ukuthi ube kukho lona omunye waba nokungayiphathi kahle yena shuthi huye onjani ongakwazi ukuqondisa ukuhamba kwakhe manje ngibone kubantu besifazane inkosi siphela ngoba bengijwayele usisi namusa ngithi ungiye ngibone ukuthi bona baba nento yokuthi mhlambe khona la ngishoda khona awushodi indawo mntasekhaya awushodi indawo laba nje baba nesifo esibuye sibavakashele hayi bonke ke ukuze singahlaselani ngoba niyathanda ukuhlasela hayi bonke abanye bebe nesifo sokungayiphathi kahle azazi ukuthi uhleliphi kodwa ahambe yolunguza kwenye indawo uthola ukuthi ama-wings akhona khona la endlini kodwa usofuna ukuthenga ama-wings uyabona manje wena ungabike lento yokuthi nje ngiyazi ukuthi kunjalo vele enough uzohlezi enough akusophutha lakho ukuthi nje impilo vele ikuphoseleke izinto nawe ungazazi ufunde ngoba usuphoseke phakathi kulezo zinto ukuthi ke kwenziwa njani esimini esinjena angithi nambona nje ukuthi wacisho yayisipheli oxygen lapha bembuza imibuzo ukuthi uyazi yini ukuthi ubhizi noma akekho busy futhi umabusi unama-files ngitshela umabusi uyazazi indaba ngoba ngiyasola ukuthi lo mbuzo lo kaMr kaDaguru babuya kumabusi ngoba nje umabusi wayethi
waphinde futhi umambuzi wathi ngiyamazi from the streets. Ngathi nango-ke bazomshaya-ke lo, bazomshaya. Kodwa angashawa kumabusi akabuye, futhi asifuni thina abantu abazoshayana ngoba phela ishow izovalwa. Ngizwile kuthiwa ngifuna usithelo. Ngicela ukuyibamba kuma-comments ukuthi usithelo sithini.